megalayapost.news. बोलो ना ढलाई ना के देखा ढलाई ना क्या देखा ये क्या पाउडर में देखा ना क्या ढलाई रे भाई देख देखा Tanghadin baka kenhuan jong kasenjuk kirang basnong road wa umpling dangshan kilalet ban ujor shaw deputy commissioner Kariboy district halor ka jingkeno traitor ti yaw surok PMGSY nadu umdan shadu bernihan kabjungai kumbalai pupra po Henry kilometer nakaliang deputy commissioner Kariboy district mentaka sengiu lobtha yaw majistor ban najurip yaw tayu surong rungkat ki officer ketanat PWD bat kumjuru kinong yalam snong hapo kalama jong kasenjuk kirang basnong road wa umpli kumat sukudew hangni yaw tayu surok bagi padba kila apkemi lenti laslam ban siang rongno lapan turai da ke MP Agarwal Company Limited Henry kumbala keno dikipaj ba bat kamtam kinong ilam snong karukom pentrai galong kabatorti sabapalan namar ka jingstang karukom siang surong batang kanu utayu surok unsa jot sapra biang wala kipaj ba kilap kemi lenti ban siang hakarukom kababiang hadian balapan mang skim hagan ika jingjurim lawan ru ban mikmat dau akash marang kum majistor na ka office deputy commissioner haka jingdon lang ki officer katanat PWD kibrio jong katay ka company bapentrai utayu surong lembat ka kenhun senjuk kirang ba snong balalam kmat dau ba Henry nongrum kum chairman lembat kiwi kinong ilam snong ki badon hasil enter utayu surong देखा खाली मट्टी में कुछ नहीं देखा ये पाउडर रे ये देखा ये पाउडर में क्या है पत्थर है देखा ना खाली पाउडर पाउडर भाई देखा पाउडर बोलो ना ढलाई ना के देखा ढलाई ना क्या देखा ये क्या है पाउडर में देखा ना क्या ढलाई रे भाई देख देखा तो ढलाई 4 मीटर नहीं होगा 3.7 होगा सर 19 का मस्कम घुसेगा एक्चुअली ini semenjana cik Hakane kapor ngidon hangne halum nongrim bernihat hakaba mendagasngi nakaliang jong ka senjuk ki rambak snong rut wampli ka bakan thop nadu ka snong jowe hadulum nongrim bat kite kisnong borok khoj ki bangiat mendagasngi ni yawan inspection hakabade bakan eksorok bala pentre da ka company MP Agarwal bat ngi sungu ru ya audisi hakine tiyo bladep ngi labu komplain chapo office jong DC batang ba ka jing sengap jong DC mendagasngi ulah pha ya we minister bat nadu mendam step ngilas dang ya kene inspection nadu kapor kumba CBJA nadu nang tei na umdan bat terter hadu hang neh po lum nongrim barnihat bat ha kajing syam jungi madagasngi ngi nakliang senjuk kiram basnong rangkat bat ki officer jong pludi lam bat umagistor ngilap sibun ki jina ki blap trade terti da kene company ha bade kajing siang rong terti khamtam le ya kasurok kablang susna sian hakine ki kindiat tayo gradap Henry menengi da kho da kakti ka rong kambat ba kata kadai ka wei ka jing komplain ka jungi bat ka arang ta ka long ba ki babun ka bangsiam ka long ba teng ki kendro kimbiang ki gatwal kimbiang nang ta kisnong dang bun hi ki bang idon kam ya ki humpat ban ai ha ki sok snong ki jungi te nakaliang jungi ki babun hi ki nakaliang company ki ong bakin sa pendep ya kita borok khoj ki jindawa ka jungi bat ka ba kongsan hi nakaliang jong company ki ong dona plat kata ka DPR kata ka de ka ji ong jong ki nakaliang company tengi nakaliang ka senjuk kirma snong ngila kerpat ya ki babun hi bakin pendap no haswa ban wan kane kayom slap hakane kapor ka pamenta te ngikerpat ya company bah kitu kijeka baki kho ya kirong bakin sna repair sa chisen bat ngikerpat ro ya company ban pendap haswa jong kaliur tangkup tanah kaliang jong aku sibun kane ka surok namar bat kum ka DPR ka tai ngi ka de ka finishing bat ka DPR hi ki ong baka jingirban jong kata ka de CNC ten ring ngilap teng ka don hi kijeka ba kal arben teng ka don ka jintam ten ring ki babun bangilap kamtam leh padang balong butlum te teng kalong jiro kata ka jingirban te kum tang kerpat ya company bahkan sinabiang sa chisen balada company kam
Kamsina ngina kaliang kasenjuk pada yang ngin hap ban ayu jor biang syau disi lan esya kibor ki bahalor jong ka sarkar. Ke hendrai na kaliang jungi kasenjuk hajuk ka por ngi suban ay kublai ya ka sarkar. Kabla pansungap ya ka nawa ka jungi bal ay kana serok kadik amaun ka bahe. Hendrai peuse ka jing kemi nanti jungi ki pajba. Hakane ka por ngidang kemi nanti ba kana serok kan ne da ki pausnam. Hendrai tang hak stior riau kana ka serok kala jor rathai no. Te kum tang kerpat ya kibor bahalor ne ka sarkar bahkan pekmi lam ya kana ka jing e ka bangina kaliang kinong sedang hakane ka iria ka jungi ya kendo. Ditangkap tak kebelah sibun. Bahag madai bat kanala lane ka kendro menen nak kaliang jungi ki rang basnong rangkat ki obsar jang pludi rangkat ki company ngila request lane ngila karpat yaki baki don ki jaka ki baki numbing ki dan hajrong te ngi karpat ya ka company bahkan pansina ya kita ki gatwal ha madai bat kita ki bedan kam palat hendrai nak kaliang company kalau ong ba lada kami trilang bat ka pludi ki mla bat pansina kita namara ki ong bakim don ha ka DPR Tumgi humpat ka senjuk kira machnong lesri hakawi ka singing inspection bat kumbaki ong kidan cispar pratli ki humpai nado umdan hadu hang delum nong rem bernihat dia ka senjuk kira machnong ngin sawa lek kami biang hakawi ka singi bangi sanyo ka notli ki humpai ba ka company kelap menteri ya kana ka serok so kana ka jirong jo kana ka serok nado umdan hadu lum nong rem bernihat kadon kumbalai pupra point 0 kilometer la don kejing inspection naga benta jong kana ka serok en US ke jongi barok sistem taksi yang idon hakane ka ending point jong kane suruk jongi hangne habur niha te agawe kaliang i penpau ko jing sungu ya magister nagaliang ga DC ka ba lapha ban joint inspection bat ka PWD department naga benta jong kane suruk te kumba phi i ba philap idon ki jaka ka ba kane ka company kala pentre 30 sisa ila ba almost na donral sadu samarman almost 5 km ka de ka kejing i kejongi bat kejing lap rangkat bat majestor kalong kejing pentre 30 kabalong palat put tengi kerpat bat hatu kapor ladon langru i majestor ba in peklem naga benta jong kanega suruk kejongi namar ngi seutu adin bangilayo ya kanega suruk minom yok syu kan simpor kemba arpol ane lai pusnem alor kata kadon kejing ut kejing nam naki liang jong kidong song dai halor kata kanong rim kum kirang ba snong idon ka minsim ka baseu kya naga benta jong kane ko surok naga benta ben ai ka jingbit jimbiang naga benta kinong snong hi baro gawe ngi seutu kane ko surok kadai ke butlum kadai thits nam jong kane kinong sung naga benta jong kane kinong snong ki bang idon ar polai teli snong nadu na jowe hadu hangne habur nihan te kalong ka e ka ba don kam ba naga benta jong ne surok dai namar kata kadaw nagaliang ki sunjuk kirang bak snong ngela sim khia bat midon ru kamin sim ka baseu khia naga benta jong ne ka suruk naga benta ban bit ban biang lang naga benta uduk usuk bat mene marsin dep inspect nagaliang ka office yu DC magister kular baban le ai report sendon no ya DC kenang ba naga benta ban penbit penbiang haswa baga ayom slap tanpoi te hakane kapor ki kumba mene kapor bangi one inspection kidang don ki benta ka ba ki artwork ru kimpat dep ha andre ki mut ban le carpeting no andre na kaliang ka jongi ki senjuk kirang ba snong rangkat ka jing don rangkat ba di magister ngila ong yaki ba ki ha ban clearance wa kane ka artwork ka jongki adin kata ngiskum ka senjuk isa bakin le carpeting ba ki don ru ki nala ba ki ne ki humpat ki ba kimpat pendep ha ke kita ngek scam bat kumba lebu ke jingkular mak jungi ga senjuk kira ba senong ba mak legislator ba ngek scam ba kan ka company kila bat pendek apok jung ne snap baru kene ki kumpa di gatwal bat kumta terter bat hakane ka por kumbala kren mahaswa jungai serman jungi ga senjuk kira ba senong jung kane ka rutwa umpli ida penpau ke sungu ke bakrau ya ga sarkar Meghalaya kamtan di deputy chief minister isar presiden pensong ibala simkhia ga jiut ke jingnam ke jongi ban ayo ne surok namar ba kumba pilatip ba pilai i ha media bala sisa ngila janjar ki bon teli ki snam handre namar ke jing simkhia jong ke ni ke senjuk rangkat ba ki nong snong ba ka PWD department ngila banong ba kila simkhia ngila la ban penurlong ban aya kane ka sanction ka amount ka bahe ha andre ka jingkwa jongi ha kane ka por ka long ba ka suruk ka de ban long genuine ba kane kumba shpol ne khatsan tli kisnem
megalayapost.news.